tua-tua, Birma Poki, bahu-bahu pasalongan. Birma to dimuna, jala duhuk mahamudin rapot di Tuhan. Hebat itu. Asa titin na dinopa, golang-golang pangarahuna. Otik sadia, boras birna humasahat kami. Amat tadi betama manggohi pasu-pasu. Hebat. Sahat solu, sahat di bokolena, sahat di tigaras. Nungan sahat di sahat tani boras bir, sahat mahika tukang gabian, sahat mahika salhut natu para horata. Hebat. Ima sorangan. Jadi. Siat juru mula-mula, siat juru mula topa. Parmulan ni huta perserahan ni jolma. Baik damang godang mula-mula, laos pada ulamang tu godang sopa. Naudi Bang Naudi. Naik borhatan ngawar meme hela nami do boru nami. Baik, nahu partu.
Dilasni rohanawi dibokani berison deke si tio deke si mudur-udur deke sahur malalapun jahandalas sai tio nama pasamo tadi hamuna tujulannya ngayor rap kudu rumah hamuna tudolok ruan mengalui aska narik kodi jalan sahat mari sahapon amat tanah batua di batadi hamuna patu tuk seorang tela boy tak satu pahami itu yo dohnan kami masalah batadinya dua iyo sino golang pengarahuna bisa dia dikenal ni saat nani amat tadi batama manggogi patu batu itu nanti jarak tidak kagalang pula udah tay tema nanti kita di bagasan pikion narapak kita nak tinggal mamudurhon bereniba dohon bereniba tubagas joroni naposonai jalo hamuru nakyan ima pasu-pasu siap pastor takas doni bili hamuate siang ke itu songonikan nama mokon rapat mahamu urut tulus turolo rapat urut turolo nate dahut matong na uri jala dahut matong na denga nate dihamuk kaderek kuate muliate mah songoni mah hata siap tulang gawe tagalog tulate
Jadi gambar ke Bolorong doke nanang mangurupi Pemerintah ada doke hami. Alay bolos hodong. Tuk kata malu ate mandorong kami tuna mangurupi hami. Asa bagot nabar halto na gata di lobi anu orang sepatok kami nama jalo tukak siak mati baganda ba. Yang mana pangalan baik karotas. Lai, do ibu Tony ba. Unang pula di kamu songon membek nudoson. Alay beri kamu mas yan dus nurohanami. Siyan haroronani yang sebutkan ima dulot ta saderyo. Anani arong buhatay na magtuan na madok minister bago rin ng perlinggungan si Borot debatado sinuntua di kita sa luhut na mahita di Baroro. Dudu main pe amang boro lain iba do ito iba may pasatunay mga uloson sayan biya matutu mangulos daging muna alin gumangulos to di muna amat debatado ador haruk ka matugutugin lobo ador hatitin na tugutugin lobo pepeng mamu ibotok kudo netu mangul hut pahihit hoku satu nomor ini satu nomor alami pramusin nabi ali ama di pasap urus pasau mahani mulai nami di iboto nami on baik kamu mah nahobat sih. Asa
Marga Tabak, Rohot, Marga Situmorang nanti. Anak-anaknya dua itu lah kan. Jadi lembut kamu tuh perjudian. Para data dok, tidak mahela, ras maranda. Ay lagu nih. Baik, lagu dari Komander Herao. Sekalian tulang doa surat naida. Oh, lupa dok tulangin asal doa surat naik. jalan ke Peru. Kayak boleh, nama remote ini. Iya udah. Nggak bilang di? Ibaga sa partikyur rorahami razoni hula-hula muna basahat ko ni maulos. So man napakobol daging muna. Ang goros paso-paso sa tuwat tani bata macaloha muna. Asar hon nay masolo ko na tutua. Ador haduk ka man tumantang kuno ko lobu. Ador hadini tumanto kuno ko hobo. Nang saruma tua mamang borok ko kara borok ko. Bato ko ka ko sa namar ni sa namar no. Uloso. Aduh uloso. Wala baru sih. Nah, 7 tahun na lewat. Siguro ako dito. Hello. Ini wala natin ma. Percaya ada Tuhan. Kami sa bukan. Berarti kami pinatulus ko pa po. Dahil ho pinatulus ko ang mga libo dito. Ang manyata na po. Di mo lang natin matito. Saksoni nang ibotok ko do like you. Uberet sa gusto ko. Ayo. Di bolong ako kampen nonuloson siyan lain pagdulog dari manunod kami katlangku nas mata. Di si Pasimo, totoo ito. Bolo si Mato Amon na huli na bagat marroha kusudiin mabagato. Kita na berkeluarga do mawaras sa kota. Ale kon lupi bagat mo se ho pero kon nami bujuduan na. Ikut busrohamu marang. Limamu bawa bedus maroham dereng make pimpinan nilai kon kepimpinan di tokon kuna market ini masih di romo ikaw boy malu isong ni ho ito
Sono. Kang mari berdia hari berbunbun roh mari roh. Lalu harus tunggu tapi kamu bulan. Kenapa roh kamu? Kami pe baca nami ya si holi amang burana kerja bertemu dun kalian anion kami pemagerak. Buktinya apa? Atau budi tulangmu saya laptop. Ini jadi sarupau kami gusti. Sarupau kami gusti. Engkoroa, orang doroha masasi. Ada yang jiwa, orang dulu sarupa. Bolo yusroha. Jadi kami kamu hamil selilingmu, kami kamu nak tulangmu, kami kamu kopungmu, orang katulang pangkalit ampean kan dulu gusti. Sarupau kami gusti. Lima, lulus kopun asumbo. Anak pedi hamu diris baru be toro. Atur haduka tunggu di lupu. Atur hatiti tunggu di warga. Sari matua ma iwotok kudo laiku. Marni ni marnoro. Tunggu donaron. Dabat las doro hatta. Ini masih doro ku. Iwotok. Nauri dari kani. Gabi apa gabi? Stok mari. Musik
amang tuam, amang udam, akan namadunga tubuh. Kau pasahatan ulos nagajang ulos si Toro Rambo. Artinya sahata saulo duhani lau paborhot pekoboru. Sahatu namar keluarga. Rohanami, tanjang nami, asamanyan. Songon edok mina dua-dua tubulata, niskoru idilo ni purbatua, saya tubuhan anak dohok boru maho boru. Jangan dengan numai sahatu saur. Dudu. Cirohai. Alana mulai sing subut nganong nama calo. Ata pasu-pasu hamu. Lima siya na maktabat kita siap bagas Cirohai. Disudiakan hata-hatai. Nadilian dai ingot tamu mai. Lima baik kamu gak sudu-sudu di nabor ni. Nah, jadi kami rombongan di Sibatuam, bapakmu itu, au warga Sigabutar, bukan itu bapak udah Batuam nama. Jadi ngadoh duhami parholong miroha. Itu sebuah hamiro pengalir tersemasuk gaduh. Jadi pulau bapakmu marholong niro, doa ni rombongan na, doa kadung tubuna. Di sore di doa, telah bukan diulus segajar mampu. Uli manang nasumut dia pe, begak na di barwa kau sianias nirohan kami lima rombongan di bapakmu beri kamu. Bah, soal nidok ni si tua ina kami ini setiap batu ma perlinggungan si borong amat tadi batado si tua sudi mahita di paroro sahak solo sahak ibok kelina nung di basah tamin non ulos si balas negong gajang rabugon las semarohamu gading umat jalo saya sahak mahita tupang ngabian sahak kemar horosak amang permusikan nah dia malah bukan ulas kurungan na kami baik dia mang majo lagu ni Parnay masuk Iya.